Mwanju muri ndo nsia sobera tena ningo gukwarigania samangana amayende ngumanyina ali agendete kwatika ime na isiko ya gusini gojaragira Chinsa Ikomi cyabona marago bachinga gukwarigania senjera ya bene kero maite bina nigo endete goshereke Christmas kyao asenjera ere endonge mono boigo ningo goteina gendera gusangana abamino kiriegeke obwate yo ningo gusaba bene nchi goikomo irinyana nabo tubwati gwetera semitanda sense media Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News na sense media Twitter nabo tweet @Ndizi TV News yo kaba mwananchi goikomo irio ritariane Brighton Makori. Ekero enzengi mene to chengira lituko die Christmas iri makanteno skuku go sekero umwana Yesu iburetu ni baba bwatani bechikanisa se county ya Kisii bachengira litukerio na gatabune kina chichinka ki otakire oenya sae go se Yesu libaganyara kweru ase chinkoro chiabo nigo bono bateruna ninchire yemo yo guchengira abanyama kon ao kagendete koba asense itu ya Kenya amo utwara no burori bwa COVID-19 amo na uchumi ukina mono rigelia kuna bakwana. Jina langu mimi naitwa mchungaji Peter Ngene. Christmas ni muhimu sana kwa Wakristo kwa sababu inatukumbusha kwamba Mungu alichukua umbo la mwanadamu akaingia kwa mwili ambao ni Kristo, akazaliwa na Bikira Maria ili aingie duniani, atembee duniani, ahisi yale ambao sisi tunahisi na baadaye ateseke, afe na kufufuka kwa sababu ya kutukomboa sisi. Kwa hivyo tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo ikiwa ni kitu muhimu sana kwetu kama Wakristo. Ukombozi wetu ulianzia hapo. Tuheshimu siku hii ambao Kristo alizaliwa. Tumeinajisi, tumetumia vibaya, wakati ndo tunalewa zaidi, wakati ndo tunafanya uovu zaidi, na wakati ndo wakati mtakatifu ambapo tunatakana kukumbuka tutulie na kwenda kumwabudu Mungu kwa nyumba ya Mungu. Kufurahia hii siku sio kufurahia tu kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lakini tunatakikana kuzaliwa ile kusudi ilifanya azaliwe siku hii ya leo. Samari zangu kwa Lucas Omwenga, kanisa ya House of Praise. Ritukolia lero ningomba tomogoko kuchengero kwibero kwa Yesu Kristo. Sejiane gochasa abantu bandigereti mono ase abasaye kipeke godie kibuneke golikiana tolende sana ekora chinga kichie Christmas na choko nyora abantu bagotumia libagelio kwa korobo salio mara abande kwanyora baibekira sti ebikundi bitaba konya sabugima bwabo. Oraboti ono chukoro nyora senjera jabo kanuge koraga ensa eyamo karomo security Steven ndemo agenda tutubwateria buna ngaki abakristo nabantu banyala bagosherekea edituko lie Christmas karuto kuzuka bosyo bona abana bali bagwetanana ime yemechi au anena somo chibosongo nigona barabo batati wa maiga asiri tukuria lero ekero ababwatani au bahikagati yomo chibosongo na kuba ebyewa au kati yabo endagira omo pastor Steven mweresa nera nigo arabara yabu goikasense meyo na gosira gosikokonya abanabuo. No, igo nkoro kwa mobasta Steven Mweresa. Igo nareta sengencho na igunga egere tonyare gusanga nabaiga kero kende batabwati ncherende yonsi yo gwekonya tonyare kori esuguku na barabwo. Sengencho twanyarro mugati masosaga igaye ito nejango chaminto twanyare konyare pastor no nyarro gotokonya. Mbuya mono marita ngor ku Fred. Yore Mr. Mweresa mbia mona soko toenda gere. Tumesikia mzuri na tumepongeza kale kasawadi Kenya mmetuletea kama sisi machango wa Kisii Town. Tumeshukuru kama wangwana wa Masosa. Kile Kenya mmetupatia kama mkate kama hii tumeshukuru. Haraboti uriboigo no chikoro letero senjera jobo kero chikoraga ekoraga nsayamo na Vincent Onyanja karuto gusuka bosioni gobono oyo kabeira mo mea Kisii municipality obabolire abarai aba jinsemo aho gwesokya na bakonya abana bali batari kwenyara nene bali barasi children's home ose chinyomba chiri asibabekire korengana abeboli baba basirete ose kero bagwetera mangau aho wekeira bakairo chinyomba iji ni gobono oyo kabeira mo mea oyu mayikandana Samuel Nyangezo abolire abarai gwesokya na kubwati abana aba na asate biruna na batakire kwe uchipasari eri banyara bakwenda sa masomo boigo batakire kwe wa mariogo n'ibintu bibarengete kurwa serikali.
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Igaba nabe naye kubasabira amaya. Mumwanje Nyasaye. Mumusike Nyasaye. Ego Nyasaye goteba ng'abantu aine boro mono. Tari ababwata abaiboli ninwe. Amareke babarendete sana. Abantu bandi barwarete banya barwarete sana lakini mukurwara inwe. Paka muchiko na kujinya kitali. Eko Nyasaye na abarende. Eko aramareka bana bakatege ntoki. Nyasaye lilia abaiboli baino barweto. Nyasaye akateka kwa mamu mino. Yesu akatikara kwa Yesu na Nyasaye bakateka kwa tata na mamu mino. Na intu buna barai na bali Nyasaye abekiro tubwate ankole. Gotogo cha sengencho Nyasaye mu Nyasaye na roko tubeka twacha simuli. Tikabate chi mattress chiki serikali chinyagitari chaitu chi county chinete chiri abande bago chibayi babayanda bacho kotugera chingoko tikabate chinete chi abana baiga babeka se bitanda byabo mbaze konyora malaria. Tonyale ko nimbengo cha bone omwe yabere yakane bwente ko bango tanga manyanko genda se chiri chine na indi ngo nasaba lende aro botuko ya chiroro sukari nero amabere naro murati noro ndibona kita yoga keregendo baka jina abate sabuni abate amavuta bono nale tabuna ngola tanyomo kwa megati nero bunakunyika no sibwa mandasi mboro. Ekaro tutigaritase umojeka bwego chengere esugukuni gobono murai gwekiama kia waiba karonso msioka bonigo abaganiri siesuguku engia sibona teberuna nere byatunya tukoinyora ego chengera litukerio nonya Kenya kendeta gwetera ama kongu au anene bune binyinyi bya COVID-19 ubuchumi gokina amo nebinto ebinge biberire ensieto kwira maga kurende ni gateberuna ni chingaki tweneta ko chengera esuguku eyo na nomo na komotogia omo nene Nyasaye korengana ni gatu etirkorwase ama kongu aya ni gaya kwanetaya aburi tukoro ekeronera liko chengera litukuri aye lyo koiborwa. Wakenya wenzangu, nina furaha kushiriki pamoja nanyi wakati huu wa sikukuu ya Krismasi. Na leo nafikiria pengine nizungumze kidogo juu ya maneno yaliyoko katika Biblia katika kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 33. Bwana Yesu mwenyewe akanena, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Wakati kama huu, kusema kweli kunayo dhiki kwa sababu ya janga hili la corona ambalo limeukumba ulimwengu mkubwa. Wakati wa Krismasi jamii nyingi haziwezi kukaa pamoja, hawezi kula pamoja, hawezi kucheka pamoja, hata kusafiri kumekuwa ni shida. Na kwa hivyo tujipige moyo konde sisi zote wananchi, na tujue kwamba hata janga hili vile Bwana Yesu alisema, janga hili lenyewe tutalishinda kwa sababu yeye alishinda. Hakika kwa sababu ya kuzaliwa kwake tutashinda. Asanteni sana na muone mwaka mpya, Christmas nzuri, njema, yenye fanaka, na mwaka mpya wa 2022 ambao utakuwa wa kutufana sisi zote. Kwa niaba ya mke wangu Pauline na watoto na wanawaipa wote, na patieni salamu zangu za Krismasi. Karuto kusuka ni otokanda wekaze county ya Nyamira sebona oburai bwe county yibwa mochiwe asoko tabarika aborokia bekbirasi birie bikegose EZD nigo bana barai benseme yiba bolia serikali yetenene no Mugabana Monsinyari bomo no mukonyo James Kisami kolika abalimu ba eklasi ya ECD ilikwenda kebunango sira bali gisemi ase county yo bali bakoliye keroke bugabana ase county yo
korawa noyo kabeiro mubungo kitutu masaba nigo bono batebiruna bya abantu kuri kwa sensemeyo anene aborokia iri kwene kibana gisemi kumukirujire as county ya Nyamira. Your Excellency Olominto Gesami nabana aliko gutumanga abana bari banasari muratoka ende Christmas no mwako muya takikora njiranya bari baje utete phase 1 baira negasi ekyagero mosingi kwa education nasari ekero jaga wite education no jaga wite bari banasari nano musara wako nyari 10 gorense umwako muya mente musara Nyamwanda. Again, we want to congratulate you for being the national treasurer nationally. Next year, Ekelena Vere Governor, Abari Mwabu would be permanent and pensionable. Bami, Hono Musara Wako no US Chinke. She said Michiavana Vaito is key. She said Michiavana is key to university. She said Michiavana. She said Michio Chaka Koruse, Korunazari Wotira. Onye ntoko korabo kenyurukia Nyamira ngero kinasa magana na mana kisem. Mungkin mwana na kwa na ga magana ya wali mu ICD. Na kwa na magana ya magana ICD. No yo minto korokuga dio kimasara. Na ero tabanga mu chumu wako mutinyo gatatu. Kora anje tiye ndukurike bolo iga. Abangi ndabana bagaga bakuru walia ma mine Christmas bali bane ngwanda otyokia amandasi mwabo abali mbanna kibako bako mutinyo gatatu. Tiabaye wewe ndokeria anenya mwana no manyete. Anya babo sinyo ndokeria ngojange inishe mara moja. Elio moerio yanda etoko batebye ngotomo moshimyo gesami etubitika bane yeto. Abana mwatu motia ekoti ko yatebe tenga mobairanie no musara mo tisara wa children ninu mwa promoted ye chirateyo nani moko bauru musara. Kwikabo mwajumuri na nongo ikomweri wa mwana Amayia Chinsa Ikomi kodende koira nanda ake koraga ensemo ya botuko indengo manyi naralia ndete gwateka ime na isko ya usigo na ngo kubolia yarokwanda kubwati mirubito wetera simitanda nsemeria Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News na sensemeria Twitter @Ndizi TV News bago nabo tutumera ebirengere byawo gusanga kwawo wetera asinamba yera screen yawe gorawe ndutumanye ka YouTube adekuru ngakyoroje mirubito kurwase chi studio yetu ene around Ndizi TV owansu omugusigo tuharo morwa omuye nande sangana abamino keriage kubwate asiri tukeri iri Christmas with DS kuku tiga umwana Yesu nyara kwirwase chingoro cheito tuharo morwa omuye ketariane Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe igo ikabono. Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda Amayia Ndizi TV.
Chigosori na Steven Ndemo n'umurobyo w'ubukomanya iguru yari gakorekana asibru bwogi Chigosori ao kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabeka gukomanya na gukorentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge keraritu kuri Jumamosi gucakira Chinsa Kianda igwika Chinsa Ikomi n'ibiri cy'amaragoba Chigosori Amayia Ndizi TV. Kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa Ikomi n'ibiri cy'amambia goika Chinsa Isato Amayia Ndizi TV. Una botambe to chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kulitukuli goro nobotko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki umete ne bwate vitamin D ona entwe manjo moriere intura gotika maiga imana entuna to kwa vitamin D gete vitamin D Murubyo no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuri yao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire Iga mineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano bayigona bagotonyara gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana onse simole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie Amayia Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumu ntukare moyo. Evuri ayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingise no metuntu kwanchite mama. Imetomana. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokorenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeiro morebi natali kulinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda oroje nilifukuzwa shule nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana? Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo iko hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si umekula hii chakula sana? Menya tete. Aya. Bye. Mabegete makuru bye. Koshakira rero yakonya konya kuomuga konda maru okoretere ibintu kurunga kokoneri kwanya kumba nero koibere inju aya ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso muna bwagansa kutio kaigu mwana one injengo konye boli nyamusi iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake no ne simigaria aya ndanyi no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya egi asiriri njera ruguru
chira mate kirigiri chira rugo obe yange obe yange obe yange orangeria obe yange Yerelia egosol yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsa 2:30 cha butuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsa 10 cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Oboremi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oboremi nobonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigere lya konyo tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho tolino yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka asitogwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase goska obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro rituko rya Jumanne chinsa 52 n'ekidegeka 15. Omogoko mbwate oyo Yesu omochengo mbwate oyo papa mokumye mogoko no yokimbwate twaikire kiyo musimu bwe Christmas omwancho ndigiti kurwalia na gusabire Christmas yekiya and happy new year omuntu minto ayo mugusino omuntu mungaini totakenjare guite nendo kobwate bito era bo bozo kusana tocha matangago twegunenjare guitete kobwate bintu abantu baminto rabasabire Christmas yekiya kobwato yo mino gali sanganere oyakoro ko papa antivirus yo kubaletera chingaro chinyazu lakini momento bwazo morobira kene lakini momento bwazo oyo papa na basabire Christmas yekiya and happy new year biya mono sana na enderende ngotebanga nyasaba konye motwale sugukwengiya engiya mono no mwaka omuya o 2022 oyo bwebisyo no yo bwa mangana amaya nonye no bachori bogo chigocha tochora abantu bagotokini buna mwamogusi biya mono sana Chenkoro kusairas bitange kurwali manga isecha hakia wana ba minto mwamogusi yonsi pia sero usibonsi pito ateberenga mbia mona senga Kenya sa toire hani toikire suku nande mamu no mucheso enga ke Yesu kuto ateberenga kamurancha semuri tulia mandasi buya togoke toba mona abantu ba minto amo moseke uri obwate oigwete bobe enkoroime sasoka twaro mogoko twenjoyo mwako muyago gocha kero monto aiko mwako muya asengenche endonge nani nyasabe na inwe nabaganire suku engia no mwako muya bwenye mafanikio nande kero monto nabasabirenga kamuranche subscribe ase Ndizi TV aite yega nande egere tonyare ko manyamangana mayabuna gwate